Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 59 okushaba Ruhanga okutujuna abazigu biitu abari kutujuma aha mukuru w'abeshongozi omwiraka eririkwetwa otahwerekyereza. Zaburi ya Dawudi obusawulo yatuma abokurinda enju ye ngu bamwite. Onkize abazigu banje ayi Ruhanga, ondinde abampururire. Onkize enkozi z'ebi, onjune abakunda kushesheshagama, ahakuba bagweriire amagara ganje, amamanzi geteriine kundwanisa, ntiine kibi kyona n'obukyakuba ekinsiisire. Beirukanga nibaza kweteekateeka kundwanisa, ntiine kinshobize. Sisimuka ompwere oyerebere. Ayi Mukama Ruhanga ow'amahe, Ruhanga wa Isirayiri, imuka ohane abanyamahanga boona, otasaasira omunyabi weena ori kureebya. Sela. Buri mwabazyo bagaruka nibarra nk'embwa, nibagyenda hoona omu rurembo. Reeba, bakankama n'akanwa kaabo basinikira amaino, ahakuba bagira bati, ebyo hariho orikutuhurra. Konka iwe, Mukama, ori abashekyerra, oterre enaku abanyamahanga boona. Iwe maani ganje ndyakutegereza, ahakuba Ruhanga niwe rugo rwanje orugumire. Ruhanga omu kusaasira kwe aryambugana, Ruhanga aryanyikiriza ndeebe ekinayetengiire abazigu banje. Otabiita abantu banje bareke kwebwa, obatetemye n'amaani gawe, obacomaryo ayi Mukama engabo yaitu. Kabakwatirwe omu maryo gaabo, ahabw'ebi by'omu kanwa kaabo n'ebigambo by'eminwa yaabo, n'ahabw'okukyena n'ebishuba ebi bagamba. Obamareho n'ekiniga kyawe, obamareho kwisyo barahwereho kimwe, bamanye ku Ruhanga ategeka Yakobo okuhika aha muheru gw'ensi. Sera. Buli mwabazyo bagaruka nibarra nk'embwa, nibagyenda hoona omu rurembo. Bazengyerera nibasherura ebyokurya, kuba babatahagire bubashesheraho. Konka nyowe ndyayeshongora aha by'amaani gawe. Ego, omu kasheshe ndyayeshongora n'iraka rihango eby'embabazi zawe, ahakuba ombeeriire orugo rugumire kandi obuhungiro omu biro by'okubonaabona kwanje. Iwe maani ganje ndyayeshongora eby'okuhimbisa, ahakuba Ruhanga onsaasira niwe rugo rwanje orugumire.